Kinas naka District Medical and Health Office but ki bor punya district kilawan poi haka ceka ka bau H ban siudor nonglang chairman ka Green Tech Foundation leki de ka basong syatkan mentala kumba prasngi ye new chairman lo ong bo kloi ban hospital ba siyeng ladak sarkar ka pendu no iki project na lompong deng but ban wengi ka ijahar ka bol ujor persya ya ki dikot ka foundation ulang bu klempen bor yunu nuru andre wa shemi gani karai bat benrab ba ujet ba kipaj ba kin long trai ka pung omyam bat banyap mau ban ye ka balong trai kimenderi Mono represent ka district administration artli gidiman call off ka project lumpong dang withdraw ka faya jungi nganlay da kabasok ng nes hospital nganlay dro siya la pimla banlay umta I request the district administration what rajbor yang sa hospital ngadang sutho ye amday mga kran sutho syo naduk kasngi ka banengkong ngam syam la penbor yang noro ngasim hi karai ngadang jet bak kipaj ba akin long tribe yang kapung umyam bat bangan yap mga ban ye ka ba kini kimender kin yo ban try hi bang